Amin. Di AKTP hadirnya, mohon berdoa insya Allah. Di mana? Di AKTP. Jadi, Ui kebayang kayaknya channel Dadang Kolenya ya. Iya. YouTube Dadang Kolenya ya. Iya. Oke, dia sedikit apa? Kebiasaan apa? Ya, dia. Ayo, terus. Sor kapayun. Wanci sore surya rek pamit rek kamana hujan letih Hujan letik di air. ngarincik kilapan bating kolebat Asik. kesimbas sir jayati mangsa sarep nages datang di barengan Naon cenah? kilapan Ulu. Kadaria. bating siliwi Jayanti ngait kerjangi pasini Arik itu. rasa cinta Jayanti buka lalakon Leres bisa. Suget banget rasa dede Berapa? Lu masih diserahkan ke bos satu Mustika Sunda Dasep Bobo pimpinannya di bawah Ina sepertinya sedang ngahibur khususnya. Ayo Bapak Haji sekali banyak. Oke, kita langsung peratamu ulama. Oke, kamera penonton Al-Sami hadir di situ dia. Yang akan timur sana dan Deka. Ayah Yati. Wanci sore surya rek pamit rek kamana hujan letih ngaririnci kilapan bating koleban Kumaha sana. sisi basi sir jayanti Salah jeung Deka. mangsa sarep nages datang di barengan Di barengan dewae. Kilabang ombak letik bating siliwi basir jayanti sayang kedanya di pasiri Ariknya rasa cinta Kumaha sana Kang Deka. Jayanti buka lalakonuan rasa Terus kasing sadewae aing mah. Jayanti sayang kerja di pasir Ulu. Woi. rasa cinta Jayanti buka lalakonuan